megalayapost.news. Kakinhun kinunya kali hakilantiya kiba koru koram berkilum kiwa ya kebalatip kum ke adventures new trip off-roaders ahor kalashim biang ya kesin jamban penlong ya kejingi kop nya kali hakilum kiwa berkilanti kiba koru koram ya kebalatip kum ke 7 4x4 off-road challenge ya kebala penlong hapok ke cloud jong kesnong maulan dab nyam riboy district kini kejingi kop nya kali haki surok koru koram bat kiwa kiduit kamtam leng bau surok ubadon bun kijingi abania kelalong shisha kaba itenan bat kebala kring ya kipat ba nong petkai kibala yo ya kejing bernia leng ba kini kejingi kop kebala sakiru ya kajing shimentar dakinongnya akali kibala triam nakaleng ki district jong ke jela Meghalaya bat nabar jela kentum na Arunachal Pradesh Assam bat kui ki jela laban kedau baka ahor kebadai kawai na kikenhun nak ni jela Meghalaya kebala seng haus nam arajar khatsan bat kabadan ya kajing tumu ban kentiu kasap kapong jong kisamla kibadan shishai kasap nya kali haki surok koru koram lani ke off-road sporting challenge bat kani kelempung kadai ru kasian kabhanyo jing rakhe ya kajing dap shipos nam jong kekenhun ahor ya kani kajing ko nya kali lawan play perdahi do ba Damian Umdor ubadai presiden ka ahor nalor ba Ferdinand Karkamni vice president uba Ferdinand Jarin general secretary uba Robin Markham kidkhot bat kiwi kiri pokman nakaliang ka kenhun ahor kalapan kre ru ika song pisa ka belong pralak tengka kumki kusnam shaki nongjob hagi jinge ko bakentup nadu ke semi modified pro modified bat stong kentup ya ki trophies bat kiwi ki kusnam ya ka ba ansa sam ha ka sngi ka bakadu kata ha ka arpusan tarik urisau arajar arpusan. Yani ka ahor ka off-road motor cross 4x4 challenge. 4x4 challenge. Waka nakaliang ki official mentan jong ka ahor in rakheru ya ka jingdap suppose nam jong ka kanhun ka jongki bat kane ka de kasin ka bahnyo adin bakal adon ka jing priwet nakaliang covid kim sem layo syu ban penle ya kane ka off-road de mentah sa isin pat mentau snam ya don mentah hane apo maulendap man pulong ya ka 7 edition ka jongki bat alingin in skap khndiat naki kidon bat ong ye spang ka kunhun ka jongki ka jingthmu jong ka kunhun ka jongki bat kei ba kidon ya ka plan nangni sakmat ba khamtam ru ha ka jingdon banyawan simenta jongki nong simenta nakaleng jongka jela Meghalaya ba nabar ka jela in skap yaki khamtam ta don president idon general secretary in skap i ga mempertai khndiat hawai de ba kane ka event ka jongpi badi ka 7 edition to ko beli sibun Eric ya Meghalaya Post ru flash ailat ingi bangin yo ban pisa priang lam ya kini ke kubor ya sepang kini ke jingila perleka jungi
ngadi ba demian umdor ngadi presiden yang ni ka adventurous new trip off roaders ahor te ni ladap sepus nem mentaus nem nomor ni form hau arajar khatsan te kini jing plakar kali ka sen ka banyo te ka bas ngo komen ha mentaus nem kalong ka ba yo ka jing kershan na ka sarkar ha bala itu ya kani ka event jengi bakla penrung ha ka Meghalaya autumn calendar kemud kali ka event jengi ru kala lang kapat ka weden kat lang ba ka cherry blossom bat kitiki wiki badai po Meghalaya autumn tengi dokumen ya ingu ya sarkar kamtam ya i sar polling do apor bidang long tourism minister ba ila sigap ya jingir pa jengi bakal arung hang ne ka Meghalaya autumn calendar tengi sengu sibun tengi kirmen ru dak jingir shan mentar ka jiyo jingir shan na government inang la syu menang penhe penia namang lai menang manus nem kinong ilek kai kala nang bun ni sedang tang nyau prangot mentang la po syakan ru pungut nang lek kai di kategori ru mensyang dan bitang gawai menta bagi labun pat bakwa lekai ta bagi don gibam lakot pat ben modify kali tengi labu iki kategori ru kum stock kategori di semi modified bagi pro modified kenang babaro gibran iki kali 4x4 kemut borok saw syaka gila ban ya daka bor lejong te ngi kwa ban penslur ban pen ai bor ban ai bor kiru bagi nang sotonat bani lekai tinggi aware ya borok ki beda kena kirang ba ki kelong ki kentai kelong sya ki bempat don license tinggi bela don license jeneng ki bela long trustan ki bela don license sebang aware ki sotonat ki mini ki jing lekai yawan in pelong biang license nem sarang wan da film la ban wan mentau nem wan biang Since we are talking about road safety, through this sport, the message dong ki syaki nyonya kali dong ka jela ba kiwi jela. Ku blai na mentakan ni. Mentau snem ngidon nrupau lagi kali ke be compete ati 3 categories. Kidon ki kentai ru kumba pila mention. Ki kentai mentau snem kidon arti lagi kali bawan te hajing sya kila de ban poi kambun rai na kada benta jongki daw bakali jongki kamlong jem semla ban poi ma te ki bawan na bar state menta kidon jan nreu kali bawan na bar state te kalau ko tenat lamar ba na usnam sa usnam kani ka klub ka jongi ki breu kila nang tip kalalong ka jingi la kai ka ba baro hai India menta ki tip ki ai ki ahor ki ai ka klub ahor kamtam le hawa rajar khatnyau bangi job itu ka Mahindra Club Challenge apa Kochi Kerala katu kala ara subun ka kuba te ni kumba yang presiden katong jongi kalong ban pli kani ka platform na menta kini ki driver ki banyak kali hati off road kumba ki i menta hang ni ngidon hang ni ka track jaga pa kini kali lek kai ru kidang ya compete menta track ki bangisna kini idon apa semi modified ki normal vehicles kin numla re banyak kini ki track ki mo te sakawai ru nagamta ka road safety kumba ki ang mapimo te haki nong elekai ki ba sim benta bagi nei safety measures ni pen kide ban penbiang nadong hadong nadu kali kum ka kali example ngalaban ai kide ban don ka roll cage ani ka roll cage kalong ba lada ka kali ka kelaru am kanum jai au driver an ko driver but driver an ko driver kide ban phong ki safety equipments kum ka helmet ki gloves ki juti ki seat belt nang ta ki patlun ro full mo ndai ong de patlun lingkot ne de slipper ide ban phong de safety outfit nang bala da don kanu ga jinja ba kali kelaro enum lelai te na ka benta ki banyak haki surok ba ki highway lan ki surok senang te na kaliang jongi kum ka club ni ong na ka benta ka safety jong ki banyak bat ki public sengo bahaban bat ye ki rule ki an kat kum ka badai banginya kali andai bangin silanya assumption ni kum ki off-roaders ni kum ki off-roaders POE habanginya ang ni haklau POE gerkomnya dah haki bom jumlin berpek kalau ko imam ndrai kumbang long the safety measures na kaliang jong ki competitors kila adoption so nothing will happen to them even ya kali ru kanum jai ya ki breu da kano accident kam nilai dena ka benta ki banyak aki highway ro boat ki rule ki ain an ka balong important e kalong don't drink and drive wat num di kijing di pun bot a jadi ka tapsian nya kali
Hindi belum benta. Te bat kini giba dan fog light nei no gim di ben penme highway Ah, hapo yes. city kin penme tang saklau sel tiba nakabenta gitu kali kibate kini ke extra fog light mo. Bani ke LED light. Ajeng sisa gitu. Kimdai bangin punon kam every day. Kimdai ban punon kam ketum bijaka. Mo abang ilet bijaka cloud bijaka kiba ngidon kam ka visibility ka ba kambyang ni sa punon kam gitu. Nre haki highway ki surok snong kimdai ban punon kam itu. Kimdai ban punon kam lagi normal light kumba fit na ko company. Ako badingkong shiphouse nem ngidap mentaus nem bat ka government ro kala penrung yang iya po ka Meghalaya autumn calendar namar balay ka support ka bangiyo ande kaday na upay ba te ngis ngongo bat ni ay kublay ki pajba ba manus nem ki pajba kinang bon kinang elakair kinang bon bat nang ni in 5 years from now ngam tipsyo ngidang la nem bang accommodate yo crowd yo upay ba abuan tikay mo te kadai ka way ka baki pagba ki kersan yang ni takadaw ka sarkar ko itu yang ni bat ngis ngungu bat ngewer ki pagba menta kadai ka sngi ka baningkong bat sa arsngi la shay la shisngi la shay le bro shisngi andon jingla kai la shisngi andon shitrak for all the categories ngewer baki nyawan tikai pengat jabing mo shani bat ngi don bok baka bener kan ailat kumbaka ailat menta sngi Lada kaslap lele ke jingila kai kan khame namar ka betul katrak lada kam slap kan kamlong kambiang tiya wi ki member juga hor tangane ko ka message ngadan belong ki pajba ko wat ban saki ke ka event ka jongi kalong ba kide belong disiplin ha roman sine kemde banyak semur ya ka blok ka surok disiplin apa giwan kum ka hor kum ka snong ni kile pebet ya ka jaka parking ya kum ta ken follow berpen kango eki khnaba kanumnan kanunu kajing blok ka surok disiplin namar ka deka surok ro ka baret kum ta ken kalian jonga. So we'll use only headlight. No fog no light. LED bar allowed No LED bar, no fog light, no nothing. Ma. Only headlight. Ma, only headlight. So if you use a torch and all everything in your head, in your forehead, that other than that it's okay. Ma. But no fog light. Ma, stick to that. Ma, everybody. Yes, to Amar bhai. Headlight ki torch light sa. Oh, torch light long kata long even. ka brake light na din Kata yung headlight dia. Brake light sedian dia kata dia. Ma. Em cũng nghĩ đến một vấn đề cái lại sẽ điên đủ. Dai dapat permit ni. Ang naik permit. You can use torchlight. You can use torchlight. But only headlights. Yeah, only headlight. And But now I have this halogen extra fog light. no fog light. no fog Okay. light No fog light. Okay, No okay, nothing. okay. What about the back? No, you cannot use. you cannot use That's why you can use torchlight. if you have extra you cannot use that You cannot use extra. Only headlight. stock category. This is a stock category. Ma. Stage 2. So we'll go together. Driver and co-driver. Meghalaya Post.news.